Yes, reka rero nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bitandukanye, aho tuba tubageza amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro, aho tuba tugenda dukora ibyegeranyo bitandukanye, tuganira n'abantu batandukanye. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro na kimwe cyacu kigucika. Uyu munsi rero hari umukino ukomeye, ni Classico ya hano mu Rwanda. Ni umukino uhuza ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR FC. Ni umukino uvugisha abantu benshi. Uyu mukino ukaba ugiye kubera mu majyepfo y'u Rwanda kuri stade ya Huye. Akaba ari umukino wa 98 aya makipe agiye guhuriramo. Ni umukino benshi bahuriza ku kuba waracitse intege, kubera yuko iyo urebye aya makipe uburyo ahagaze ubu, ukareba n'uburyo yari ahagaze mu myaka ishize, ubona yuko yagiye agabanya ubukana, ubona yuko nta bakinnyi bakomeye babandi bavugisha abantu, babakinnyi bajyana umuntu kuri stade, ubona yuko muri iyi minsi batagihari cyane. Ubundi mbere wajyaga kuri stade uvuga ati ngiye kureba uyu mukinnyi, ariko ubu ngubu iyo urebye abakinnyi bahari ubona yuko biragoye kuvuga ngo wabona umukinnyi ugukurura kuri stade nk'uko kera byari bimeze. Gusa ni umukino ukomeye, mwibutsa yuko uyu ari umunsi wa 19 wa shampiyona y'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu ekipe ya APR niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda n'amanota 37. Ekipe ya Rayon Sport yo ikaba kugeza ubu ngubu iri ku mwanya wa 5 n'amanota 33. Mu gihe ekipe ya Rayon Sport yaba itakaje uyu mukino, byaba bivuze yuko ivuye ku gikombe, kuko APR yabishyizemo amanota 7. Sinibaza yuko muri journée 10 byaba bigoye kugira ngo Rayon Sport iyakuremo. Ikindi kintu wamenya kuri no Classico nuko bakinnye imikino 97. Ikipe ya APR FC itsindamo 43, banganya imikino 25. Rayon Sport itsinda imikino 29. Iyo mikino 97 yose yabonetsemo ibitego 256. Ekipe ya APR itsindamo ibitego 135, mu gihe ekipe ya Rayon Sport yatsinzemo ibitego 121. Ni derby ikunze kubonekamo ibitego. Bigendanye nuko amakipe yose ahagaze, nuko bakoze imyitozo muri iki cyumweru. Ekipe ya APR iri bwakire uyu mukino ishobora kubanzamo Jean Pierre Mwizamu, Ishimwe Pierre ashobora kubanza Mwizamu, iruhande rw'iburyo Mbarenga Fitina, ibumoso Claude niyo mugabo, hagati muri ba myugariro akabanzamo Clement na Buregeya Prince, hagati mu kibuga hagakina Boneri na Ruboneka, ubundi ku ruhande rw'iburyo hagaca Ramazan, ibumoso hagaca Byiringiro Rage, kuri atake hagakina Yannick Bizimana ndetse na Aniseti amukina mu mugongo nka nimero 10. Mu gihe ekipe ya Rayon Sport yo ishobora kubanzamo aba bakurikira: ni Adolphe Mwizamu, iruhande rw'iburyo Didier Mucyo, iruhande rw'ibumoso Eliga Nijuru, hagati muri ba myugariro hagakina Abdul Rwatubyaye ushobora kugaruka kuri uyu mukino agakinana na Mitima Isaac, mu gihe hagati mu kibuga ashobora gukina abakinnyi batatu ari Bombirizi Eric na Eric Ngendahimana, ndetse imbere yabo hagakina Eritier Ruvumbu, mu gihe batatu basatira izamu baba ari Haji Wabuca ibumoso na Ojela Joachim akina iburyo, ubundi
bakatakisha Onana nka first 9. Ibi ngibi birashoboka cyane ko iyi ngiyi ariyo ekipe yabanza mu kibuga kuri iki cyumweru. Ni umukino hagiye havugwa ibintu byinshi, abantu benshi bavuga ati ni gute hari ingingo yasize Kamara ariwe mwataka wagakwiye kuba amufasha kuri uyu mukino, ese biragenda gute? Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri uyu mukino mbere y'uko ariko nyine ni classico, abagomba kuvugwa ibintu byinshi. Ari nako kandi ku munsi w'ejo perezida wa Rayon Sport yagaragaye aganira n'abafana, ni fan club bari gufungura, avuga ati rwose APR tugomba kuyibwira ngo stop. Avuga ati rwose njyewe namaramaje, uyu ni umukino nshaka ko dutsinda. Ati tureke kwita ku byo abantu bavuga ko Rayon Sport yabaye insina gufi imbere ya APR na Kiyovu. Twebwe ntabwo dukina dutagetinga Kiyovu cyangwa APR, twe turashaka gukina tureba Afrika yose, ku buryo dushobora kutumiza nka ekipe ikomeye muri Afrika ikazanga tukinjiza amafaranga. Rayon Sport turi kuyubaka nka ekipe ikomeye, ariko ku munsi w'ejo ku cyumweru ndashaka kubwira APR ngo stop, ndashaka ko dutsinda APR. Ati ubwo murumva ukuntu byaba bimeze kuzamuka i Huye twishimye twatsinze. Abafana rero bagiye muri comment bamusubiza ibintu bitandukanye, baramubwira, bamwe bavuga ati rekeraho kubeshya abafana, abandi bavuga ati ibyo uvuga ntabyo uzi, abandi bavuga ati tuvire mu ikipe. Nyine warebaga muri comment z'abafana ukabona umubare munini nuwo abafana batishimye, kandi koko abafana ba Rayon Sport ntago bishimye pe, bigendanye n'umusaruro bafite muri iyi minsi, bigendanye n'uko bahagaze imbere y'abakeba. Ni ekipe yabaye ngufiya cyane ku bakeba, yaba Kiyovu yaba APR FC. Iki gitondo rero abafana nabwo bahagurutse i Kigali berekeza i Huye, ngira ngo nkuko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, yaba abafana ba Rayon Sport yaba abafana ba APR bari babukereye. Nabonye APR yamanukanye ya bisi nini yatembera u Rwanda, imwe batemberezamo abantu baje gutembera Kigali. No mukino ubona yuko witabiriwe ku rwego rwo hejuru. Reka tuze kureba Le meilleur qui gagne, uza kurusha undi amutsinde. Reka dutegereze turebe uko iyi match iri buze kurangira. Mwibutsa yuko iraba ku isaha y'isa 9 kuri stade ya Huye, nibwo ruraza kuba rwambikanye. Nk'ibisanzwe update n'ubundi hano kuri Zara Magazine TV uraza kuba uzikurikirana cyane. Navuga nti quel meilleur qui gagne. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye.